أمير هاتنا في ججنة هبرة درباز بكن روجا نوروزة استوياكي آدارة روجا آزادية روجا كيف خاشية أم تن في روجا دا أم بهبرة بازدان فلكلوري جلن كردي الخادكن ونوروز لهمي قلق كرد بيروز با عيد النيروز يعني اليوم الجديد القضاء على الظلم ججنا نوروز واتیا وی روژکنویه راکرنا ظلمه و بر به آزادی و چوینه والتخلص من الظلم والطغيان. هذا يعني آزادی اگل و خلاصبونا ج ظلم و زورداریه بالخروج الى الطبيعه الخلابه. اف جبو ما گلک تشتان دگره نافخو و بدرکتنا سیروشتا و دوفت پیروز يعني کرن الحريه يعني الديمقراطيه. فعاليات دسپیکا روژکنو تیواتیا جیانه تیواتیا آزادی تیواتیا دموکراسی چالاکیم پیروزباهی تسری دا درکتنا لدر و پیروزکرنا لقادن وکری به مالباتی درکتنا در و هر وها هلگرتنا سمبولن آزادی کردانه اليوم 21 آذار ایرو 21 آداریه و ام نروزی پیروز دکن هلبت ev roja duyemîne du me agir bêxist. Diviya bû îro ahengên me di nav xwezayê bana lê keş û hewayê vê nedame. Helbet îsal Newroz bû du cejin ji ber ku hevdem bû bi cejna Remazanê re û bû cejna Newrozê ku yekem cejna Newrozê ku li seranserê we nêt weke betlaneyeke fermî tê qebûl kirin. Helbet li cem me Newroz sembola aştî û azadiyê ye bi vê boneyê em her du cejnan. Cejna Newrozê û cejna Remezanê li hemû gelê Sûriyeyê pîroz dikin û înşallah hemû rojê me bi van hestên şêrîn dagirtî bin. عم نحتفل كل سنة مثل اليوم بعيد النوروز. ام هر سال د روژکه و پیرو ده جژن نوروزê پیروز dikin. Ji ber rewşa hewayê ya îro em hatin seyrangeha Kaniya Basûtê. عدة فرق الفلكلورية منها Em bi beşdariya çend komên folklorî di nav wan de Koma Raperîn û Qerzêlê û Basûtê û Koma Zîlan. Cejna Newrozê pîroz dikin û em her sal vê bonê pîroz dikin. Ev roj sembola azadî, aştî û hezkirina di navbera birav û gelan de ye.